米德伦的罗米阿米阿，祈祷哪一天？米阿拉的萨巴阿鲁布伊，o巴古尼拉埃的达迪海阿什马阿米拉普拉，收受贿赂就是放任罪恶四处蔓延。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚撒格利马阿兹方杜萨布罗杜鲁阿杜希尔苏尔萨，杜那米拉亚卡姆杜萨巴阿鲁布萨嘎巴拉穆兹莱汉纳姆古达迪伊海阿达姆道。阿发生纳姆阿米法拉古穆兹莱阿什马诺穆兹莱阿达姆道。沙安，你们让贿赂你们的人逍遥法外，却剥夺无辜者的权利。以赛亚书5章23节。萨利嘎嘎奥，在爱嘎吉拉绕过米阿拉爱的萨巴阿鲁布阿努萨安吉达伊，o巴古尼拉爱吉达的tam tam tau阿米特马的达迪伊海，ta mahlap-lap ko anuf no faludra ita to sa katumas no sa ay kamutser ahmak ko nisangaan no kawas ahkar。如果我们认为收受贿赂并不是罪，我们就是在放任人们行恶，而我们的贪婪会导致上帝所创造的世界充斥着不公义。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau nanay marari kiso a mipalal to faludra niam to sakatsaaw ka jiraraw kami amilayap to sapa alufu ato sakachiicher sakakimmer no faludra niam amipalasawas to nini a saay kamutser asmak。上主啊，愿你时时提醒我们，使我们不会犯了收受贿赂的罪，并且让我们有力量和勇气遏止这不公义的风气。Pakani i dalam anay ang nganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Sarikaka mapulong nanay palataan ita i rumah-rumah a sarikaka kunini a opitolon a tiril. To saka latsayaw ita apakay ni i motser nukawas amitena to paalufu ai amisingkyo to matatulungay atang lao。希望我们把这篇祷告文分享给其他的弟兄姐妹，让我们共同以上帝的公义拒绝贿赂，选出合适的候选人。Nanay mapalamat nukawas kiso，愿上帝祝福你，平安。